nshuti bavandimwe bakunze kubana natwe kenshi mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana kugira ngo dufashwe kandi dufashe n'abandi. Twongeye kubararika no kubaha ikaze kuri uyu munsi. Reka tuje imbere y'Imana. Data wera uri mu ijuru, twongeye kuba imbere yawe tugushimira muri byinshi ukora, tugushimira kuko uri mwiza, kuko imbabazi zawe zihoraho. N'ubundi tugiye gushyiraho ikiganiro kugira ngo kugere kuri benshi. Turakuraritse ngo ubane natwe muri zose. Urakoze Data ko twumva mu izina rya Yesu, amen. Ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ngo abagumana na Yesu babikiwe ubwami. Abagumanye na Yesu babikiwe ubwami. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwa Luka 22 murongo wa 28. Dusome: nimwe mwagumanye nanje, mwihanganana muzo nageragejwe, nanje babikiye ubwami, kuko Data yabumbikiye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twongera dusome: nimwe mwagumanye nanje, wihanganana muzo nageragejwe, nanje mbabikiye ubwami, kuko Data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanje mu bwami bwanje, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro, mucire imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Haleluya. Nanone twongere dusome urwandiko rw'Abikorinto ba mbere 8 umurongo wa 3. Haravuga gutya ngo: ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Haleluya. Ijambo ry'uyu munsi mu by'ukuri reka ridufashe tumenye abakunda Imana ibyo babikiwe. Yesu niwe wavuze aya magambo wenyine, ayabwira abigishwa biwe. Aravuga ngo ariko ngo abakunda Imana ngo n'ababikiye ubwami. Yego, Bibiliya yatubwiye ngo twese yabwiye abigishwa ngo ni mwebwe mwagumanye nanje, mwihanganana nanje muzo nageragejwe zose. Arabwira ngo ntabwo ari byusa kuba mwarihanganye hamwe nanje muzo nageragejwe turi kumwe, ariko ntimumveho, mugakomezanya nanje mu by'imibabaro. Urabizi kuko abigishwa ba Yesu bose bapfuye urupfu rubi. Bose bapfuye urw'agashinyaguro. Benshi bapfuye bishwe, bamwe batewe amabuye. Muribuka Stefano yatewe amabuye. Petero yabambwe acuritswe. Yaravuze ngo ntimumbambe kuko mwabambye umwami wanje, ngo njyewe mumbambe muncuritse. Barutolomayo bamukuyeho uruhu abona ari muzima. Ni benshi bose bagiye bapfurupfuru. Amaze ababwira aya magambo, arabwira ngo mwebwe ni mwebwe mwagumanye nanje, ngo twihanganana muzo nageragejwe zose, ngo naje mbabikiye ubwami, ngo nguko Data nawe yabumbikiye.
Yo, haleluya. Abagumanye na Yesu ntabwo bicaye cyangwa bageragerejwe ubusa, ahubwo bategereje ingororano z'ubwami. Bazicara ku ntebe ngo 12 bacire abana b'Isiraheli, bacire imiryango ya Isiraheli imanza, kuko bazoba ari abami hamwe n'umwami. Ngo nimwe mwagumanye naje, mwihanganana naje, muzanageragejwe zose. Naje mbabikiye ubwami, ngo kuko data nawe yabubikiye, ngo kugira ngo muzarye munywere mwese murye, kandi mwegereye ameza yaje mu bwami bwawe, kandi ngo mucire mwicare ku ntebe z'icubahiro, mucire imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Yo bavandimwe bene data, abakoreye Imana, abihanganye mu mibabaro, ndabizi kuko abizera bahora mu mibabaro. Kwizera si umunyenga, abaho kugeragezwa buryo bumwe n'ubundi, bigeragezo bitandukanye z'uburyo bwinshi, ariko ntimuve kuri Yesu mukamugumaho, mubikiwe ubwami. Iyo ni ijambo rya Yesu wenyine. Bavandimwe, dukomeze twihangane nubwo duhura n'ibigeragezo by'uburyo bwinshi mu isi. Abantu bahura n'intambara z'uburyo bwinshi. Hari bamwe bavuga ngo bari muri Yesu, mu ntabyago babona. Yesu ubwiwe yarabibonye, ariko kandi yarayihanganye. Rero tugere ikirenge mu ciwe. Natwe duhura n'intambara z'uburyo bwinshi, intambara zo mu buryo bw'umubiri ndetse n'izo mu buryo bwo mu mwuka, ibigeragezo za Satani. Ariko kandi twihangane kuko Yesu yihanganye, natwe tubikiwe ubwami. Amaze muri uru rwandiko rw'Abikorinto, Pawulo arandika, yandikira Abikorinto 18 twasomye kuri 3, aravuga ngo ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo, ukunda Imana iramuzi. Bavandimwe, nimba ukunda Imana, ukuri kose Imana irakuzi, kandi kumenywa n'Imana ni iby'igiciro. Muri ibi byavuze neza, ukumenya Yesu ni iby'igiciro. Ntabwo nzasubira inyuma, twoye gusubira inyuma kuko Yesu aratuzi. Kandi twihangane, muzo tugeragezwa, iyo kizagera tuzaba abami, tuzicara ku ntebe turi abami hamwe n'umwami wacu. Twakira ijambo ry'Imana, dutegereze ingororano kuko Yesu niwe wabivuze. Aravuga ngo abagumana nanje babikiye ubwami. Mwakire ijambo ry'Imana. Imana idufashe kandi iduha amahoro no gutegereza igihe nikigera. Murakoze cyane, Imana itugirire neza.